khona ke lapha bathi kwethu bakithi njengoba besike sashe ekuqaleni ukuthi ke uzobe khona nathi la emsakazweni Nkosi yami asathembe ukuthi ke lapha ekhaya nilalele ngifuna ukuzwa ke ngempela ukuthi ke engabe usiphatheleni ke usukwini namhlanje nakho ngibona ukuthi khona kuphethe la khona akusekuhle sona madoda hawo madoda yanhle into esiyibona lapha mkwethu asivele ke singachithi isikhathi sivele nje sikubingelele ke siphinde sikwamukele ke emsakazweni iHergola FM Osigibela amabhanoyi, we are risking. Sihambe emoyeno, we are risking. Whoa, we are risking. Whoa, we are risking. Whoa, we are risking. Whoa. Sanibonani balelo king Nuba lo possible bonke umuntu ocula kahle ogqoka kahle ezweni. Umqoqo indondo, undondo ziyamlandela inkosi yama award. Undondo zelamana ungasho nje noma yifi into mayinendondo nje ibizwa ngani bhuti wami ke mhlawumbe ke mesingase nje ngiyazi ukuthi ekhaya baningi abanye abantu abayibabuze kuthiwe kanti ubani lo King Nuba mhlawumbe mawuthi uyasho ukuthi heyibo kuno King Nuba bakithi oqhamuka ngapha emzimkhulu bazibuza ukuthi ubani uKing Nuba awuke uchazele nje umuntu ongazi mhlawumbe ngalesi sikhathi ukuthi kanti uKing Nuba ubani uKing Nuba indaba ezinhle uyamngela wakwaNuba isibongo sami Nuba abanye abazi ukuthi isibongo bathi ukuthi nickname balibona ngoba romantic kancane bathi ukuthi igama elithini igama lokudlisa kanti ukuthi isibongo nje esaba romantic kusukela emandulo uNuba khona lapha la emzimkhulu endaweni yasematsheni amatshe awuthuke ayangibanga abanye bathi ngowale ngawuluthi hayi cha ngowale kulamatshe umoya ihiding ngokugqini iwona ke amatshe ngibhele ngakubona kodwa ke kuba ngoba semzimkhulu sebengangithimba ke nababali koluthi injalo indaba umlalelo Hergola FM nje cha khona ke phela la ubhuti wami la isinayo la uKing Nuba manje ke ngoba siyazi ukuthi phela umuntu nomuntu webhuti wami uzalwa efumbethe something ngesandleni sakhe unesiphiwo sakhe mhlawumbe wena ngabe wabona nini ukuthi cha nawe njengoKing Nuba uneso isiphiwo sokuthi ube namahlaya kwamahlanga wazi bayithi ngithanda umculo wamaskandi kusukela kudala nje kusa dume kakhulu ema-radio namanye yabo sadlalwa kakhulu amanye ama-radio nawamanye yabo ngawuthanda lapho-ke kuze kube manje but ukubona nje ukuthi ngomuntu we-art ngibone beku-2012 lapho saqala khona ukushutha amavidiyo nabafowethu masiwashutha besiwa-editha same time bothi uma ushuta ividiyo ipause la uphinde uyishintshe iposition ipause iya-editheka because ukuthi uma sowuqeda once wabheda ushuta ubhimbile ngeke sakwazi ukuqala yaphasoni ngiqalayo ngeke ngayiqala ngo-2012-ke ngaphinde ngayiyeka ekuhambeni kwesikhathi ngabuya 2019 lapho bengise-Walter Sisulu lapha eGcuwa yabo ngalokhuzana-ke ngathenga ikhamera ngemali ka-NSFAS i-book allowance ngicabanga ama-bookings sengithi i-bookings i-book allowance ngathenga ngayo ikhamera endaweni yokuthi ngithenge incwadi ngashutha abantu ngashutha nama-video ngavula bo-YouTube channel Facebook Instagram Facebook ngawo-2019 usuya ngasekupheleni ngafika ucorona-ke lapho-ke ngijule khona kakhulu ingakho abanye abathi ngiyinkosi ye-lockdown lapho engijule khona kakhulu ngomculo wami ngadedela ama-hit ngabe yinkosi yasezweni kuze kube namhlanje sengiyicaphunele ey'ndumbeni. Hawu madoda izwane uyazi ukuthi-ke ukuthi azavele kakhulu vele ngesikhathi se-COVID wavela ngesikhathi se-COVID abantu bevaleleke lapha ezindlini uyavela i-COVID ayingiyishathe kakhulu hayi ngoba bengenza ukuthi nje ngivaleleke yazi uma uvalelekile isithunya siyavuka ngoba uhamba uhlangane nemimoya nje bengivalelekile nje lapho-ke wavela khona lesi siphiwo ukuthi sikhona sona yes hayi kezwakala bhuti wami ngiyazi ukuthi-ke lapha yabakithi baningi abantu abanamakhono la emakhaya kodwa-ke kube ukuthi-ke sabasemakhaya thina izinto eziningi asinazo la emakhaya mhlawumbe-ke bhuti wami yini ekwenzeka ukuthi wena ugxile kulo mkhakha wosomahlaya
ukuthi ngigxile la kwi-art awuthando nje ukuthi ngiyithande ngimncane noma ngiqeda isikole ngifisa ukuthi ngiyokwenza i-acting. Kudala ke before u-matric bengifisa nje ukuthi noma ngiyogidela umuphi nje umculo kaMaskandi okhona ngiyobe ngigida ngoma lapha ukuze nami ekugcineni ngigcine sekuvela kubantu but-ke kwenzeka ukuthi ngibe yi-leader nami ngagcina senginawo amagida ngoma ngingayanga ndawo but ngokwe-social media nangabo abantu abaseduze kwami akwenzeka. Mhlambe njengoba ke bhuti usuyigijimileke le ndima yakho ngabe mhlambe i-support le wayithola kuphi ekhaya okanye mhlambe kubantu abasondelene nawe okanye mhlambe kubangani bakho angabe abaphi labantu abaye bakusupporta kakhulu kuyona le ndima osekuyona njengamanje? Ngasho nje ukuthi njengoba sengibuyile 2019 njengoba ngangisho ukuthi ngayenza ngo-2012 2013 ngabuye ngami 2019 kube inciko bengiphila nazo kwaba abafundi base-Walter Sisulu University bebenedatha ngaleso sikhathi bakwazi ukuthi mangishuthe something noma leso sithembu ngisiphoste nasegroupini yesikole la ngingahlangene khona into ye-art but bakwamukela ibona nje abaqalile ukungazi ukuze ngaziwa abanye abantu Mhlambe ke webhuti wami njengoba ke sazi ukuthi baningi nabanye abaye babazama ukuthi baveze amakhono wabo kodwa kube ukuthi ke mhlawumbe abantu la ngaphandle angathi ababezwa kahle. Mhlambe ke wena yini le ohluke ngaye enza ukuthi ke abantu bakuthande kangaka? Ngasho nje ukuthi ukwenza ukuthi yini ehlukile ebhajini yini le ehlukile ngomsebenzi wakho wena? Mhlawumbe yini enibantu eningilandelayo okanye eningibulayo engingakubona ukuthi yini but engingakusho nje ukuthi mina ngifika nento enjanjalo iyona into eyangenze ngahlezi ngikhona kubantu and into yami musical yabo akusiyona into ongathi izokwenza iphele kwanamhlanje yabo akufani nokukhuluma kuphela angithi kuqala ngangikhuluma kuphela ngayenza aba musical manje into yami musical akufani ngoba unyaka nonyaka akanyanga nenyanga olusuku nosuku abantu bathembisa ingoma entsha ehlukile futhi ingakho ke nami ke ngihlukile kubantu ukuthi into yami musical futhi ngifika nento entsha unyaka nonyaka futhi usuku nosuku or inyanga nenyanga. Okunye lapha bhuti sikubonile lapha kumabona kude lapha ulingisa ngabe mhlambe kukhona yini futhi lesingalindele basiphinde sikubone khona kweminye imidlalo ekhona futhi mhlambe kweminye nje imidlalo ekhona lapha kuma television? Isifiso sami ukuthi ngiphinde nje ngivele lapha engizovela khona ngasiyena uKing Nuba manje mhlawumbe ngumfundisi or ngiyiphara or ngiyini bathi lapho engazoba uKing Nuba wasezweni engizobe ngiveza elinye khona mangaba likhona le-acting yabo nami ngizothanda ukuthi ngisupport lona ngoba hayi ukuthi angilokhuzani angikho mnandi khona yabo but ngoba ngike ngayenza i-acting lapha esikoleni eWalter Sisulu University yize besingayenza as a course but bengiyenza nje izinto eseceleni yabo ngithemba ukuthi kuzoba lula ke mase ngiqhubeka nayo i-acting kwezinye indawo ngoba iyase stage ayifani yakwi-TV ithanda ukuba nzima ese-stage ngoba kumele usebenze kanzima wazi everything ozoyenza i-move what akho kwa-cut action lapha stage yabo manje yenza ukuthi belula-ke lapha masowenza le-active ngoba khona unawo umbushansi okuthiwa cut action bani yize-ke angifuna uqamba amanga makuzwa ngakuma-lines ngisho lena ufuna ngisebenze kanzima ukuze ngibambe wonke lo ma-lines but once ngabamba ama-lines hhayi-ke i-current iyazingenela ngisazombona nje kuma-TV inkosi mayivuma nabo-producer nabo bevuma kuhle ngoba ngihamba nenceko la eshuthuzana kusho ukuthi izongikhulumela ngoba seyizwile la emsakazweni ukuthi kukhona engikushoyo. Mhlawumbe ke bhuti wami ngoba siyazi ukuthi ke indawo nendawo okanye lapho ungena khona ke kube khona iy'ngqinamba obhekana nazo mhlawumbe ke kulo mkhakha wena ukhethile eziphi iy'ngqinamba nihlangabezane nazo? Iy'ngqinamba engihlangabezana nazo mina hhayi iy'ngqinamba engihlangabezana
okusho lezo zikhona ukuthi ngiyangikhumbula kahle ukuthi nje hayi bawethu ngingaba personal mhlawumbe ke ngenhlabezana nazo nothi kodwa ezithinta abantu ukuthi mhlawumbe kuyenzeka sometimes umuntu azikhulumela ukuthanda kwakhe izona ngqamba uthi uhlala nomuntu uzokhulumela ukuthanda kwakhe sometimes umuntu uzokubiza eziphuzela lapha hey wena Nuba wozala social yabo omunye umuntu uzoza wahamba nomngane wakhe omunye athi hey uyambona Nuba aphendule ngendlela afuna ukuhlabekisa ngayo wena lo munye uzobe engakhulumi nawe nje uzobe ukhuluma umngane akho uzokwazi ukuphendula ukuthi umphendule kaphi but uzokhulumela ukuthi uzothola ukuthi mhlambe wake washutha nomuntu wakhe wangathandi iziningi izinto ezenzakalayo mhlawumbe washutha nentombi yakhe ngendlela e-wrong wena wangathanda etshela ukuthi there's something eqhubekayo kanti hayi awunjalo yabo kuningi nje ngisho nje ukuthi kuqhamuka kubantu nje abalandeli or angazi noma ngizothi abalandeli bami ukuthi bonke abantu abalandeli bami ezweni but wonke umuntu okhona emhlabeni umlandeli wami yabo but zenziwa abantu nje izinto ezingatheni nakhona ngikwazi ukuzimanage lokuthi umuntu azikhulumele noma kanjani online uyokhuluma ngegama lakho yonke into ayithandayo but akusiyona into ke mina leyo engeke ifake emqondweni ngoba ngiyakwazi ukubhekana nazo yabo njengezwe manje bhuti wami njengoba uKing Nuba obonakalayo lapha yena ku television ophinde futhi abonakale lapha kumahlaya esimbona futhi nama social media nje siyambona nje ugcwele uKing Nuba and futhi ngempela hayi into yakho uyayenza yenzeke mhlambe emva kweminyaka ewu5 wena ufisa ukuzibona mhlambe kweliphi izinga okanye uzibona kweliphi kwizinga emva kweminyaka ewu5 kusukela manje bengifisa nje njengoba company enzima kakhulu ekuthiwa iKing Nuba Media eqoqisa indondo ngoba njengoba ngibona nje ngiqoqa indondo nje company yami le njengoba nibona nje nikhuluma noKing Nuba ngikhuluma nomphathi wakhe manager yakhe yabo kusho ukuthi ke ngizokwazi nokuphatha amanye ama-artists mangikwazi ukuthi mina ngiyimi nje ngikwazi ukuzenzela into iye kubantu nginga manager umuntu ngizenzela mina kusho ukuthi ke na next time mina ngingakwazi ukuthi mhlambe esengine group yabantu aba-actor or abaculi or in abangaphansi kweKing Nuba Media engezudla izimali zabo esizosebenza kahle ngoba sekwathi ngokuthi ama-company adle imali zabantu sengingakwazi mina lokho ngoba ngazi ngaba under i-company thizeni ngisho kanjalo ukuthi egcineni i-company yami igcine nje seyithuthukisa abanye abantu mhlawumbe sengomphathi sengibehind the scene sengingasebenzi kakhulu yabo mhlambe okunye lapha bhuti siyakubona bacha naye indondo yakho la uyiphethe umsebenzi wakho omhle ngendlela esimangaliso mhlambe wazizwa kanjani ngesikhathi uthola le ndondo kwenzakalani kwena kwathini kwena wazibona nje mhlambe uKing Nuba kweliphi izinga njengamanje ngijabule kakhulu bona ukuthi sengiprofessional kakhulu ngaphezulu kwalokho abantu abakwaziyo ngoba abantu bayazi into bayibukela kude lemakhaya bayibona ngento nje yabo but ukuthola kwami le ndondo kubonisa ukuthi ngiprofessional kakhulu ngoba abanye abantu futhi bebengazi abantu but bebengangibona ukuthi ngiprofessional kwaba khona inceke eduze kwami ujumbo yabo labo abantu abangibone ngakuthi hayi lo muntu uyaphila mabona ukuthi mayeseduze nenceke ujumbo uyakwazi ukuphila nawo ujumbo kusho lo muntu right singakwazi ukumsebenzisa endaweni ezithile yabo kuyo nje inceke idlala indima enkulu ngokuthi mhlambe abantu bangibone nje umuntu ngoba abanye abantu basho ukuthi ngiziphelela ezweni lami ngedwa kanti umuntu ophila ezweni lokho kwendondo kusho ukuthi ke hayi ngiprofessional sengana phesheya manje ngoshaya ama-Grammy Awards lapha ngiqoqa indondo noma ngumqoqwazi isukile isukile suka nini madoda hayi siyabonga kakhulu ke bhuti wami mhlawumbe ke sesizovala nje mina ngifisa ukwazi ukuthi ke mhlawumbe eyiphi message ongasuyidlulisele kwabanye abantu ngasho ngithi basesaba ukuthi baveze amakhono wabo mhlawumbe bona kubona ukuthi ufisa ukwenza into kodwa manje ucabanga ukuthi uvela ucabanga izinto ezinegative mhlawumbe eyiphi message ongasuyidlulisele ebantwini abasafisa nabo ukuthi ke baveze amakhono wabo njenganawe nje ngathi abantu nje umuntu uma ecabanga into akazethemba enze futhi into ehlukile yabo angabheki futhi ukusupport yabo mawubheka support abantu bakusupport ngoba beyithanda into yakho ungabheki mhlambe abantu abaseduze bazokusupport or
umasipala wangakini ukuthi uzokusupporta noma yini ngoba lokhu kuyodala ukuthi uphoxeke ngoba lapho lindele khona support uzuyitho ngazo sikhathi elindele ngazo nathi sikhuluma nje abantu ngakithi bayasupport but kwancane ukuthi umbone ngisemzimkhulu ngibhukhe khona or angixolise manje ukubeza umasipala but umasipala yabo ukuthi ngibhukhe umasipala or in but ngiyakwazi ukuthi kwezinye indawo bangibhukhe uba bengibheke ukuthi ngizobhukha la ngakithi ukuze ngizibone ukuthi ngumuntu ngaba nami ngasheshe ngadikibala or if ukuthi ngizobona ukuthi kunemicimbi ngakithi angikho mina bengizodikibala but ngiyaqhubeka ngipushe kanjalo. Uyazi bhutami kunento engiyithandile oqeda kusho manje ukuthi ena kahle kahle umuntu akaziveze ngendlela afisa ukuziveza ngayo angenzi into eyenziwa umunye umuntu njengoba nawe wakwenza lokuthi ube uking Nuba owaqala ukuthi uhambe lo hambo lakho ngendlela owaqala ngayo osekulezi ngokulwa namhlanje lokho ngicabanga ukuthi abantu bakhona lapha emakhaya kuzoba kuthatha bakufaka emqondweni futhi nawo bakwenza ukuthi benze okuhlukile kwabanye abantu. Siyabonga ukuthi ngempela abantu bakwazi baqwashisa into efana naleyo. Siyabonga bhutwami. Siyabonga kakhulu abafuna ukubhukha inkosi yasezweni itholakala kule number kutholakala mina khona ke umuntu ongisizayo kodwa angasamanage yabo la inamba 0798042414 0798042414 ngiyafika ngizocula lapha or ngizoba uMC bangidume ngama hit song noma yini ngizofika ngiyeza usakhuluma ngama hit song ngeke phela uvele uphumele uvalelise kanjalo nje kodwa hayi ngeke akwazi ngoba uthi kusho ukuthi maningi kahle kahle eyiwanje umuntu oyiwanje nginishayele live Ngithi yabantu bangakabu akuthi bunu kulenza yabantu bangaka ukuthi bunu kulenza akuthi bunu kulenza ngisuka lenga ngitho ngivakashile herigwala FM yo ke siyabonga kakhulu bhutwami sikufisela inhlanhla nje ekubhekeni phambili ke nena nakho konke okwenzayo sengazuthi nje uNkulunkulu angakukhanyisela ubonakala nakwezinye indawo siphakamise nathi njengomzimkhulu ungasikhohlwa usiyami injalo. Siyabonga.